По победата во Суперкупот над Вардар, поразот во струшкиот турнир, сега е прв официјален надпревар оваа сезона и триумф на Вардар 29-25. Краток твој коментар за овој надпревар. Pa evo, sigurno da mislim da je utakmica bila stvarno dobra, da smo se mi vratili u jednom momentu kad smo upali u crnu rupu, pogotovo pred kraj prvog poluvremena i evo, borili smo se, dali smo svoje sobe, napravili smo malo više tehničkih grešaka, evo, sad slijedi kad bude uzvrat moramo to popraviti. I evo, nemam šta reći, mislim da je stvarno bila dobra utakmica, da su gledatelji uživali i evo, sad i čekamo u svojoj dvorani. Дали е кој беше клучниот момент за тоа што Вардар ве совлада, вашата, да речам, лоша игра во еден одреден период од надпреварот кога направивте неколку грешки во серија? Според тебе што го реши овој надпревар? Pa evo, mislim stvarno da je te neke izbrzane naše reakcije, šutiranje i ne znam, bačene lopte i tako, da ne ulaze sve detalje, prvo počeš od mene pa nadalje, mislim da je to odlučilo, da smo bili malo strpljiviji i čekali šansu malo bolju, mislim da bi bilo teško onda za Vardar, ali evo, šta da rečem, stvarno želim čestitati na pobjedi, odigrali su mušku utakmicu isto kao mi i pripremi se opet za uzvrat u Bitole. И Лига Европа, како минатата година, така и ова, противниците се уште не се познати, но еве, кратко, кои се амбициите на битолскиот тим во Европската лига? Pa evo, ambicije su sigurno da pokušamo napraviti bolji uspjeh nego prošle godine, tako da mi se pripremamo i ove godine startali smo od početka Superligu i tako da će biti sad dosta utakmice, bit će teško, bit će naporno, ali evo, moramo se pripremiti i u svakom natjecanju pokazati bolje nego prošle sezone. Ništa, hvala vam.